multimedijalni web portal radiobijelopolje.me. Uvaženi ministre Boškoviću, gospodine predsjedniče Žuriću, predsjedniče Skupštine gospodine Ljuškoviću, uvažene koleginice i kolege, uvaženi doktori nauka, učenici Bjelopoljske gimnazije, učesnici akademije. Veličanstvena je dužnost, posebna čast i rijetka privilegija biti dio uzvišenog istorijskog trenutka da svojoj gimnaziji u svojem Bijelom Polju čestitate svetkovinu, a prijateljima gimnazije poželite srdačnu dobrodošlicu na svečanu akademiju upriličenu 90-godišnjici njenog postojanja. U trenucima ushićenja i velikog nadahnuća u meni je pitanje da li sam dostojan ovog istorijski neponovljivog trenutka. Tražim, biram i probirkujem riječi kojima bih htio da ovjenčam slavom ovu našu slavljenicu i mudricu od 90 godina, što joj vrijeme ne da starati, nego se u nama iznova rađa sve mlađa i ljepša i uzvišenija. Tražim riječi, ali ne mogu da ih nađem, neđe su zaturene. Možda ih je zatrpao pepeo na zgarištu te 1926. godine. U vremenu i ratnom i patnom, i gladnom i žednom i beznadnom, u vremenu kada je kasabom, koju danas Bijelim Poljem zovemo, odjekivalo teško udaranje čekića iz brojnih kovačnica, odzvanjao kas i topot izdurenih konja po popolučanoj kaldrmi, što danas ulicom zovemo. U vremenu kada se kasabom širio miris crnog hljeba iz jedne jedine sićine pekare, hljeba kojeg nije imalo ili ga je malo imalo. U vremenu kada su se varošicom dozivali umorni, čađavi, znojavi i iskulični mučenici koji su radili da bi goli život održali u nekoliko opančarskih i sedlarskih radnji. Kada je varošicom vodenički točak pjevao svoju harmoničnu spavanku, meljući rijetka zrna žita. U vremenu kada je varoški mrak ubijala plavičasta svjetlost sa samo nekoliko fenjera postavljenih na protrulim stubovima. Mogao se čuti i top koji je uz ramazanski post obavještavao da počne juftar i zvona sa crkve da najave sjutrašnju svetkovinu, a sve to uz žubor uspavanog lima koji je i tada kao i sada Ratkovićevski Milo žuborio. U tom i takvom vremenu, uvaženi prijatelji, se izgubila ona moja riječ koju bih da stavim u rečenicu, kojom bi da podignem čašu zdravicu i nazdravim našoj jedinoj, našoj rođenoj gimnaziji i čestitam joj 90. rođendan. Pa kad se ta riječ već tu sakrila, neka tu i ostane, da je sa tog mjesta i iz tog vremena uzimamo, kada opet želimo da joj ispletemo slavljenički vijenac i da je slavimo, kao što je ona nas proslavila, i da joj vraćamo dug kojima nas je vječno zadužila. Za vijek vjekova, da znamo ko smo i što smo i gdje nam je početak. Ili mi samo mislimo da je to početak. Prije bih rekao, uvaženi prijatelji, da je naša gimnazija oduvijek postojala i da je u onom nedođenu i nevidbogu, a na raskrsnici raznih karavana, a bogami i civilizacija, sama ponikla da nam širom otvara oči i miče krmeljke sa njih, kako bi nam putevi kojima nas je upućivala bili jasniji. Odajemo dužno poštovanje i trajnu zahvalnost Milošu Rakonjcu, prvom direktoru Niže realne gimnazije, i Miloju Dobrašinoviću, prvom direktoru Više realne gimnazije, koji su shvatili da ovom narodu
treba znanja, baš kao što je trebalo i onog crnog hljeba kojeg nije bilo. Sa 95% nepismenim stanovništvom krenula je istorija Bjelopoljske gimnazije. Te 1926. godine nijesu oni znali, a nijesu ni mogli ni pretpostaviti da će isti procenat visokoškolaca Bjelopoljskog kraja, dakle 95%, upravo u njihovoj gimnaziji završiti srednju školu. I da podsjetimo, o nižoj realnoj gimnaziji su odlučivali anarhisti, a o višoj realnoj gimnaziji komunisti. Ta 1926. godina je nesumnjivo poslije dana oslobođenja Bijelog polja jedan od najvažnijih datuma u istoriji ovog kraja. Uvaženi prijatelji Bjelopoljske gimnazije, nijesu samo duboke godine razlog za svjetkovanje. Za 90 godina svoga postojanja Bjelopoljska gimnazija je obrazovala i na pravi životni put izvela blizu 20.000 maturanata i polumaturanata. To je bezmalo jedan čitavi grad. U tom broju se nalazi blizu 150 doktora nauka, koje smo ovjekovječili u knjizi koju smo danas promovisali. Preko 300 magistranata, ogroman broj ljekara, inženjera, profesora, istaknutih javnih, kulturnih, naučnih i sportskih radnika. Oni su gradili i razvijali naše Bijelo polje. I ne samo Bijelo polje. Veliki broj njih se nalazi daleko od nas. Uče neku daleku djecu, liječe neke daleke ljude, grade i podižu neke daleke gradove. Zar ove brojke, uvaženi prijatelji, i ovi ljudi u našoj gimnaziji odnjikani, a svijetom posijani, nijesu najljepši slavljenički vijenac njenoj 90-godišnjoj istoriji? U njoj je stanovala i tu trajno ostala napredna misao. Misao vodilja koja je nepogrešivo birala i pokazivala put mnogim generacijama. Pritom, vješto kao stara mudrica, izbjegavala česte zamke prošlosti. Ona je oduvijek bila i ostala Bjelopoljska gimnazija, simbol i garant i multietničnosti i zajedničkog života Bijelog polja. Uz svoju državu i svoj narod, razvijajući i njegujući osjećaj pripadnosti svojoj Crnoj Gori. Gimnazija Miloje Dobrašinović je danas moderno školsko zdanje i jedna od najboljih vaspitno-obrazovnih ustanova u državi. Stvorili smo odlične uslove za rad. Na početku ove školske godine smo ušli u potpuno rekonstruisanu školsku zgradu, u koju je Ministarstvo prosvjete uložilo preko 700.000 eura. To je sada vrlo komforan objekat, u kome preko 600 učenika gimnazije i 55 uposlenih može nesmetano i da uči i da radi. Imamo podršku i pomoć u kontinuitetu od lokalne uprave i predsjednika Žurića. Rekao bih vrlo odgovorno da niđe u Crnoj Gori lokalna uprava nije tako prisno povezana sa obrazovnim institucijama svoga grada kao u Bijelom polju. Svi oni koji rade i uče u Bjelopoljskoj gimnaziji moraju biti svjesni istorijske dimenzije ove ustanove. I svi smo odlučni da čuvamo sjaj, veličinu i dignitet ovog veličanstvenog hrama znanja. Gimnaziju moraju pohađati najbolji učenici Bijelog polja. U njoj moraju predavati najbolji profesori. Spremni smo da čuvamo i očuvamo tradiciju, ali i da odlučno, kao garant sigurne budućnosti naših učenika, prihvatamo univerzalne vrijednosti savremenog i bogatog svijeta. Samo na taj način mi otvaramo nove vidike za prosperitetniju budućnost naše omladine. Uvaženi učesnici akademije, sa ovog mjesta, pored Ratkovićevog lima, gdje su se pored najljepšeg rukopisa ikada ispisanog, što zovemo Miroslavljevo evanđelje, okupili i Ćamilovi Bihovci, i Miodragovi Oklađani, i Brajkovićevi Kovrenci, i Bakovićevi Bojištani, i Avdovi Obrovčani,
iskazujemo zahvalnost svima koji su u dugogodišnjoj istoriji Bjelopoljske gimnazije dali i najmanji doprinos njenoj slavnoj prošlosti. Učitelji, naši profesori, heroji, borci, ljekari, sudije, tužioci, dekani, doktori, rektori, emeritusi, državni službenici, bankari, umjetnici, glumci, piloti, policajci, apotekari, privrednici, poslanici, poljoprivrednici, predsjednici, sportisti, ekscelencije, jednom riječju bivši i sadašnji učenici, ove stare otmene dame, koja sa svojih 90 ljeta, hiljadama potomaka, izgleda danas bolje i mlađe nego ikada. Uvaženi ministre, magistre Boškoviću, dragi naši gosti, moji poštovani sugrađani, danas kada slavimo jubilej gimnazije, pod čije okrilje su 9 decenija naši mladi ljudi dolazili u veliku potragu za znanjem, najdragocjenijim bogatstvom koje čovjek može dotaći, više je nego ponosno i dostojanstveno biti građanin ovog grada i nekadašnji ili sadašnji polaznik ove prestižne prosvjetne ustanove. Naša akademija, gimnazija. Koliko mladosti, snova, želja u jednoj jedinoj riječi. Koliko je sjajnih intelektualaca i uspješnih ljudi upravo sa ovoga mjesta započelo svoje blistave karijere. Učenici gimnazije Miloje Dobrašinović kroz proteklih 9 decenija nijesu se samo trudili da upoznaju svijet u kojem žive, da proniknu njegove tajne i naučne zagonetke, već u svojim pregalaštvom nastojali i uspijevali da ga učine i ljepšim i boljim mjestom za život svih ljudi. Nabrajati sve njihove zasluge i tragove u nauci, literaturi, medicini, sva životna dostignuća, zadatak je koji zahtijeva ozbiljnu naučnu studiju i istraživački rad, jer toliko je zaslužnih sugrađana učenika ove prestižne škole i toliko je njihovih značajnih dijela i ostvarenja da bi to bio ogroman posao i za ozbiljan naučni tim. Samo dio toga dotaknut je monografijom o najistaknutijim učenicima, doktorima nauka, koja je danas promovisana i prezentirana našoj javnosti. Jer ovdje u ovoj školi naši profesori su potencirali, a polaznici usvajali principe poštenja, rada, čovečnosti, tolerancije, ljubavi, patriotizma, svih moralnih normi neophodnih kako bi se volio i poštovao svoj grad, narod kojem pripadaju, različiti narodi sa kojima žive i zemlja koja ih je podigla. Upravo zbog tako uzornog nasljeđa, stati danas pred tablu gimnazije Miloje Dobrašinović znači stati pred ponosnu istoriju, pred proteklo stoljeće i brojne vjekove koji će tek doći. Potpuno uvjeren u intelektualne i ljudske potencijale i sadašnjih profesora i naših mladih sugrađana polaznika ove škole, danas dobrim rukovođenjem i izvanrednom saradnjom sa ministarstvom odjenute u potpuno novo ruho, siguran sam da će na pravi način znati odoljeti svakom izazovu koje buduće vrijeme postavi u njihove radne i životne dnevnike. Sa tim iskrenim uvjerenjem čestitam današnji jubilej. Viva Akademija, viva profesores! Vašeg bivšeg đaka i bivšeg ministra prosvjete, profesora doktora Predraga Miša Obradovića, koji je želio noćas da bude sa vama, ali iz zdravstvenih razloga nije moglo, pa evo u njegovo ime prenosim vam najsrdačnije pozdrave. Također moram nastaviti u jednom ličnom tonu. Ja nisam bio đak gimnazije Miloje Dobrašinović, ali nekako se osjećam kao da sam bio dio nje. Prije svega zbog mojih profesora na fakultetu, od kojih je jedan večeras ovdje, profesor Janko Gogić, do mojih školskih drugova na fakultetu, kojih je recimo Mićo Radović, mojih studenata na fakultetu, Ana Lalević, dakle, nekako sam se uvijek družio i bio vezan za ljude koji su prošli kroz vašu gimnaziju. To je jedno. Drugo, i samo to da sam imao te 3 generacije, dakle, od profesora preko mojih školskih drugova pa do mojih studenata, govori